Isiphewile isikhiphi. Kanti lamathaya lapha phansi akabani ngoba phela le moto amathaya yakhona ile kaMdumazi shuthi engenamathaya. Kuba yoMdumazi-ke mabedakwa utshwala benza nje baqeda uMdumazi wabaleka. Ushayisela baqede wabaleka. Angazi nothi usisi ngizomtshela ngithini. Yabo nje cabanga manje phela kula idukuduku. Usezozwa ngabantu and uzozwa nayo into engiyibukayo. Suka izolo kusibona ama-post nothi izolo phambi kwayizolo kusibona ama-post ethi kunemoto accident yezingozi apha emgwaqeni umnikazi wayo kuthiwa kusolwa ukuthi uMdumazi igeza lendalo. So njengoba nizwa lapho kwividiyo ukuthi bayakhuluma osisi bathi na Nsizwa leyo kaMhlongo ebhamshela isigodi eMtubatuba athi yona-ke elimazeke le moto wasedla phansi-ke wabaleka-ke. Indaba-ke isho kanjalo-ke laphana-ke kwividiyo banibona imoto-ke iphelile-ke kabuhlungu kanje. Ade bebaningi bephika-ke bethi akusiyona imoto ade lokhu nje ephithizela amaphosti-ke khona-ke phambi kwayizolo. Kule video kunama-comment akhona-ke abhaliwe lapha sewusubabheka ukuthi bebethini-ke abantu. uZewande Sonwabele uthi wezinje ebeniphike beniphikelane namasende amnyama wasebagaqaza inhlambe enkulu wathi eyizinje benithi ama-number plate anjani zinja. Impela binama-number plate indaba. uFreedom Sibusisa uthi iphi lemi yasebebiza ngenhlambe enkulu ethi ibiphika la emibombo yezinja niyanyanyisa nabafana enikhotha hayibo hey sabaculi hayi kunzinya. uSiphamandla ngubani uthi bese kuba khona indoda enamasende amnyama ethi lezi moto azifani number plate ayifani. Abanye abazali bayawuzala uDodo bengingazi wasenxapha kakhulu. Badiniwe abantu ama-comment enziwe zingqola lapha beyivikela uMdumazi ukuthi yena hayi akusiyo imoto ngoba phela siyimkhovu la kuMaskandi. Lokho kumele sikufunde sikwamukele. Siyimkhovu yabanye abaculi bakaMaskandi siphika ngisho into engekho sonke hayi ukuthi iqeqolo elithile sonke siyaphika sibaphikele ngisho be-wrong. Ingakho kuzohlale-ke kunje. Base bethini-ke abanye abantu-ke laphana-ke uNkosinathi Kosenye Mbongo uthi nina yonyoko nivikela abaculi benu abadaka utshwala nababulalayo naqala navikela uDlubheni Mlwela senilwela isidakwa sakaBuhlongo kubani unyoko lonqamulo izinyawo bekuzoba njani. Aniye kuba izikhothamdidi zalezi nje singabaculi. Hayi lokhu ishila inhlamba Nkosi yami. uPhakamani Miyeni uthi nale ndaba online yakhona ngiyazi zonke nje indaba futhi yena uveza udaba ade sebeliphikile abantu online. So uyabona ukuthi manje iyabaphazamisa bese beyiphikela inkunzi yabo lapha kusho ukuthi kuMdumazi bafuthi uma kwenzeka iphutha akunga defend noma isidingo singekho kube bengomunye umculi futhi wangale kwenye indawo hayi ngabe selimhlikezile beke limphikela nje ngoba umuntu enimthandayo enimkhonzile kumele nithi akakwenzanga mayikwenzile ukwenzile yabo. If kwenza iphutha lenzakalile akube nezinhlelo zilandeleleke ngendlela kuyiyona yona hayi ukuthi nimphele umuntu noma isidingo singekho ungayenzi lonto bafowethu right. Ubani uThemba Khomchunu uthi umlaba ungenza umuntu ngilale ngiduma. Ubani lona unqoba ungakhothami memela uthi lapho bekukhona ekade bemphikela kwi-comment section ngoba ubulima kubantu bazalwa nabo kunzima ukuba isidumu noma into isobala. Into yenza lokho ukuthi abantu ababelieve ukuthi umuntu abamthandayo umuntu oyiqhawe umuntu abambeka eqhulwini ngenza into wrong kubona ohlala perfect ayikho-ke loo nto le ayisebenzi noma beyakhuluma sebedabuka imlomo lapha kuma-comment section akusebenzi lokho. Into mayiyenzile uyenzile kumele sivume ukuthi abantu sibathandayo bayabenza ubu-wrong and abanayo inhliziyo enhle ngale ndlela ukuthi sifuna babe ngakhona-ke. Ubani laphana-ke siyakubongela Ndlunkulu kaNyambose Mathangamahle uthini ngicela ukubuza bafethu yini noma umuntu onjalo kuthiwa isisulu ningangithunga alahla ubaba bezingane. uPhumlile waphuma uthi engabe laba kade bethuka kangako sami bakephi manje ngoba oDoti ngeke bevele basazoqhubeka bephike. Uma nje uMaskandi uma nje umlandeli webhola umlandeli wepolitiki umlandeli wento ethize ingqondo inokungasebenzi sometimes uphika ishitisobala eclear uthi akusiyo. Yilokho kumele ni-understand ukuthi isilimazile imqondo lento le sonke silimele hayi ukuthi labade bekhuluma sonke silimele-ke ngendlela-ke ehlukene-ke. Asazi noma uMdumazi uzovela yini after sengenzele ividiyo-ke azochaza noma uzokhethule engakhulumi ngoba balimele abantu kumoshakele
kuyomele umuntu-ke abhekane ney'ndaba zakhe bafethu. Utshwala bu-wrong, hlale bukhuza kodwa abantu baphuza ngenkani ngoba bayasebenza. Baney'mali phela abantu, ngeke uze ubatshethe benzeni ngempilo yabo, kodwa sazi until kuze kuvele kuvulwa amacala-ke ngeke siluthole udaba oluphelele. Nisahle ngazo sizodibana khona la kwiNdlovu Fast TV.